break yang formal dulu lah. Kini belum menbam kan ini popor try. Ini kami perlu kata kajing bam 5 star. So nice. Perwi bapalatam dulu ni kan. Perlu benda sini ni lam kan oi fish po Vivanza. Ka charge Vivanza boleh si ngamtip kan ngut dapat jumpa pelajari poi. Dengan peni piante ngidan ni quick program ka baidai bar kajing shna. Lain jeng penuandur ke polisi terikam dan benta jong kani ke startup polisi bagi mutmu banwan rak ni tinggal kam detik bahaka long kumnu temar dege berapa long pat dak frame ting ini lich stay in ya ngisha invite ke week invitation ke bede ban ya mirjing mut ha kata benta di mga ibab hang ni te peni video banakut kalau ngomnu ke jakang tai but keke bingin yo na kani ke jing lich ya lang mo parla Lisbon lai point ni po parking ni jong ka Hotels Vivanza. Badi ba bob ni empat jupai. Ni di sini kong ipai parking je Vivanza. Nyerung sa shopo. He ba parking lu coba. Kita sak tani aja weh. Cha. Ya. Alright, ngai dan ni po so ka program kelas dang don riu baje scan try ki mar ki mata jong ki la de pidon play te mot scan try te ba bob la ra pla ba he ma ka spa ka po shir khai ba scan try kan ya kini ni reception ha itu ini boleh koran problem kan laptop tu kalau kamu kembali yang mana bu Aish, atau pihak pentingnya video macam ni. Dah, boleh ya. Ya. So si YouTube ni. Ana. Komtai try ani jangan tu. Bro deh. Yes. Restoran. Kan ni restoran. Yes, saya kan nubi. Ha? Saya kan nubi. Ingat kat mana? Ha. Yeshan. Hai. Ngidan ni ba Yeshan panila mingi kerja ka ngide PPT ni. Emang ada tang internship mana? Okay. All right. Selalu. Di college jangan lift na, college jangan ni. Yang peni kepat ba kawan lej itu lej. Lihat kalau ayo ka di fi kelaf kenang nak jungi dia. Lisbon. Semua. Ya, thank you. Nyan tu Biwan. Biwan, lelang nak no? Mangat ya ngabdan ni. Boleh dah. Nef ko ban lelang ro. Cel kain wah, ngile introduce kenang fi bro. Bisa sih bet. Massage ni Shillong ke? Shalom. De P1 hani fin sekendo I browse ni hani. Ki break yang formal dulu lah. Siapa kita ni dalam bariam casual formal. Aku mengi biang ni. Tip top. Di program sarkar salia ya. Chalo. Okay. Ini kalau program. Bajir. Alright, ada ni. Alright, chalo. Salam ya, mashallah. Yes, thank you. Thanks so much. Second look. Fikir mau ni yang kiper beriun baca. Kita nak bentar jumpi saya lambiang yang kamu. Kiper orang yang ahan nama kaya lambang ay budget na semua Vienna. Ini he is the mighty Bajaf, the man behind everything. Kejenglik Vienna jengi kiri wala penbit pembiang di Bajaf nanti. Tinggal happen ni rumah mentang ini Muslim show spot. The kind of ease that they will have when they visit the Prime Hub itself. It's been wonderfully done by the team. They are very collaborative in every aspect possible. And as it is, that we are all here to ensure that we are a part of the story of growth of Meghalaya as a rich, cultivable space for any businesses that want to come out in the state. Coming from different parts of India, so we have hardly seen anyone, in the state coming up. So there's a lot of scope, what I'm saying, in terms of edtech, especially when it comes to, education. A lot is being talked about NEP 2020 and how we vision it for the state of Meghalaya. So if you understand the issues of market access, when I was thinking of what to say of market access, to start with that,
we understand that a lot of our products today are reaching Dubai, are reaching Delhi, are reaching outside, where as far as manufacturing is concerned, and that is an important thing because it links our farmers, it links our textile producers, our weavers, and we are giving them better access to markets outside the state. And there's huge momentum in that regard, and we are looking at producing high value, even if it's low volume, very high value products, right? Many years ago, we would visit Sora, we would see honey being sold in just very simple bottles, just recycled bottles. But today, there's great branding and packaging, and we're getting higher value. The value chain of that product is increasing, and that is one way forward. But I want to highlight on something that Swapnil and Jagdish touched about, especially Swapnil, when we are talking about what can startups do, right? So I think startups can also solve some problems that Jangan bakal spelling. Recognize tribal and indigenous startups. Recognize. Special recognition kan? Spell C-O-G. G make you recognize. Nice. Tribal and indigenous startups. Tribal and N-E-O-U-S. Startups. Special category. Startup. Funding. One is funding. Then, how to manage that funding? It comes under management kan. Okay, so should I just write money and throw money and throw funding for finance? Funding slash. Oh yeah, these guys also. Kami also bisa. No, we get all the. So how many They are ask for 3, we supposed give to? them bonus with 2. Money funding ya. Alright, maka ni dong ya don kani committee ni kelong ban smutu ni jong ki nong sengkam le jong ki funders ki bawan ra fund ki government officials kumju kinata ki nong hikai bat kiwe hakabayan day bat kajing sengkam le jong lani bal ajing irap na bata ki nong sengkam le jong ti baro manta ki ai la ki jong ki points ki jing mut hakabai day pa kumnu balaman pen bhai kani tingir ngi don hani ki nong sengkam le jong hala jong benta ki bat kita di sini bat kidang don bat ki badang ya ajeng keren dah kabai day ban kumnu ban penshai ban pen bha na bata ki nong sengkam le jong te kani kade shibenta kum ka policy kirwan rapat ke policy bani rap ki nong sengkam le jong te ngini pechu ke banang janang ni te mentang nang ya discuss ke ngingin pensngo sa sarkar sa kani meeting kabakila ban shim kabai day ba ki nong sengkam le jong ti dia ni kidan bagi senar nang sengkam ke per na keleng ke ba pila ban lesi pila nyo mensim ini sangap syok kiong ayu funding and market access. So when we go to funding, what we meant was yes, we go to Prime Hub, we go to various agency, we do get some seed fund. But after seed fund, what comes next? Let's be frank, not every startup is investable. And hopefully, it will be implemented soon. So that's something which is happening on improving the skill set. And the third is one common platform which we need to connect entrepreneurs. So if I am an entrepreneur, I need. Ready, 1, 2, and go. One more. You need a widest angle. 1, 2, and go. Thank you. Chalken biang tipis ngau kuno halor ta polisi ke bangin keren mentan Namar sien pi onging bi keren tensionong de mente en ngana kre tensionong bet no ta polisi de en tin ko sai ban polisi do obi polisi yes ko ongi keren kalong chutna namar bi mente lang ro khai yes no lagi department peer financial institution education institution te naki policy maker khamtam naki startup founders entrepreneurs one say one lang si one lang vi one lang yes kanai ka discussion limbe o yamir omot lang ka kawan ra chibon ki ye bi pinum berkat la doi de se pila berlight up dan kelas ngam to de kinang wan la ki ideas kinang wan la ki ong smooth ho ha ka lain ong loi bi berloi
ya kita buat singkam lah dah, kita berada singkam lah penuh guru lah. Yes, Jadi yes. kalau very positive, kalau kayak bi lah ben long kau tu ya kita buat. Yes. Kalau ada cungkas kena kita bicem ya kena decision kena kita officers on the sorker Policy. Snap ya kena policy kalau mana cek ni harap buat. Yes. Kita kena konsol kau Tepai dah. Unai dah. So kuno halo juga ni kajing ya kendu dasngi by day kani policy juga startup. Setengah kemar bang, iklim yang kedua saya nak duduk kuar hilir bena. So ngilang setang jerong dia. So bolak jerong dia. Hello. How are you, Freeman? I'm good. Say hello to the camera. Betul. Bamak in the house. Hey, I love the interview. My goodness, that was. Thank you very much. Is that on the record? Like, yes. Of course. Bamak, I mean, like that's the best that I've seen here. No, please. Hey, we'll have you. We'll have you on one of the episodes. Ma, yeah, we'll keep in touch. All the best. Dilong nado bang ni warna Vienna kami catch up ngala pasang pun ni pi kat turu mi nak EGA te setengah kan mani kenduk ni ngatrai kan ni ka meeting makalong tas ni kalong ba setengah bani Gibril na keleng-keleng ki industry repair bagi wan sikmat pan ai ki ideas pan ai ki Yaki points mo, yaki bagi lapah kelentian, yaki kumita ki entrepreneurs, kenang baka government kalaban facilitate ki jing ban snai tak policy kam klan, baru bakin suk susu kinong sengkam sengjam ki ban wan ki generation repair, agani generation ban wan, yes, ki kam repair, namar ba komentar he kani ka kam bangile mentah, most of whatever we're doing here kalong by first gen entrepreneurs, yes, kena jing start lah dia bagi no sedang. I feel it's a good opportunity and hab I play government bakal invite kala involve with stakeholders, involve with ki banking sector, ki educational institutions. Kani kini ka way forward bangi ang ban achieve kata ka total employment dan kata ka jing sengkam sengjam ba kibre kinum aksa tang ikam government. Yes. It's a very good opportunity for us. Kadai. Everybody. Kadai. Kani kan pen keladur lu dia kerukom sengkam sengjam lejong hang ni po jela jumi. Lepas ngau kum nona. Te kajing keli kajong ngamanta kalau ngiba kot. Kalian kajong pi bapir di way ni. How are you? Good. How are you? Look who's here. Oh, hi. You're in my vlog. Say hi to the people. Hello. We have the famous master chef of the state of Meghalaya. What is your take on this meeting? Yeah, of course. It was very informative and it was very good. Yeah, I was in the wrong table. I should have been here. Good to see you. Yeah, good to see you as well. Are you in Shillong? Sometime? I'm here for some time. Okay. Tum iba kot pada kai kajing snow kajong pi apa nak mentang ni ke program. Berkai tharai ka ban mentoy yo bobon. Kajisa kani ke program mana pakat ngawan tak memberi upat ba. Tebang khamtip bangayo ban pensnguru ya ki points ki ni kajing snow kijonga. Ak by day bat kani ke policy bangi lesi kita jimut ki jonga jimut jong fi jimut jong babon ki bangi lai hang ni kong kita ginong sengkam la jong marki tang khandian gut ngi yo kan song hang ni te lesi yo hadian abut kinang khot shu kinang pan shu jimut ki we kalau kajing sedang kan long tang kajing sedang tenre ngasngo ba ta kajing ai jing yo jongi ban ai jimut lang kum ni ngasngo kata ka lawe ka ba internet ka ba he ka ba yar na ta jong nong sengkam la jong ka ba ka sarkar kala ban wan ra ya ki badan kam bahan na teng nong kam kenang baka nom desu tang kata banong ban nomor bengi ngim don kam don jam ni haban sengkam tenre kende ke career avenues tuam kamu kan nom desu tang kata banong ba ni puli doktor ni puli engineer ki henre ki kena jongi ki kena class 10 11 12 kidai bandan bet nadu na por kinang school ba kinong ba ngakwa le business leni ngakwa ban le kam la jong nadu ta por bat kata bro fight dei kadi kani ke policy ke bala banirap banai ke direction banai ngi ya kalintiat ban tempat leni bat ya kalawe ke banwan kare ombro banong doktor ombro banong engineer ombro banong Henry sini pat long bat doktor long bat entrepreneur la bam lut Diki ko amale doktor bet entrepreneur bet sini bam lut. Atau baga kajing sisa kalau kata kena kita nak kejong ka jingla.
Ada pulih putih, tabangi tek-tengi kelet nak bakadon kesap tu baladam nurture ladam pen seluruh atau kasap kaput nak. Yes, kadai. Kalong ban ya kikmi kikparu ban persekutu ba umre tang uba rekod ha uban bang brio. Umre tu ba fail match tamu ba start atau we kam ula ban kiu sakrak. Yes. Tegani ke polisi ke latar. Kadai. Tinga nga kitbok ruang ya berokat ke medan bentah akan ke polisi makin wanra kin pin urlong ini polisi kamta mi sarkar li baknam bakan la ban pej perman ya ke jing don kam jongki kena samla jing kiri samla rang bar jumpor nang banyi ngin yo ya ke jing mentoy bat bakan plilat ya babun ki bentah da bentah jong keri bakajat keri. Wow. Thank you. Love it. Celokan mes no. Jika ni kan perlu kadi ke bam ni apa Dutch Vivanza. Dan ki bon, dan ki tu security, ki makan, ki samai. Bat ki tip ni bilang mana bam kan ni popor try. Popor dah. Suka ini? Ini lah. Itu ini. Alright. Siang dekat cuas penuh. Ini kami perlu kata kejing bam 5 star. So nice. Di. Dah, ini yang mes no marka kejing bam belum. Mentah kan ini kesian ke bahasan yang beri mengarung ini kejing bam biar tidak sing ini marka kalau nomo. Bawa anda sihat di kamera. Hatuan betai lem nak kani kejing bam di ke? Betai si kejing bam you ni. Leran man. Jule. Tamai bapa ni gila pen betai yang ke mengari ban bam kadon kejam ni ante. Yes, tim bam sih bon. Don jam ni ante li bal ayeng gum tu, yang treng gum tu. Ngam te piset you gini, ngam nu chu ta ban khat du mang lai ma pala. Cuma kani di kemas. Polisi bono. Yes, top. Yes, thank you. Memang kau tu dua salat ni. Aku ini kerana di bambu masuk tentang penhok semua jisu tu kita cuma try dua dan ru. Amen. Ini mat kain atau kejing bam 5 star kalau mudah. Just good. Company beli dari you. Kani dia dos air Europe. Kani dia kata kani kumpau chicken. Kani dia mutton something. Uni ngantip di way. Uni tu dupan buat piat. Ini di mix veg ira. So kaya bangantip nomor ni saya bam kasih. Uni uir ngantip subam nak ni dok senyang. Berwi bapalatam mudu ni kan. Ngantip di way ni. Diberi kibatip uni umdi uras gula subhan. Pishim ni. Itu. Naik ya. Ini di uras gula, kenjar uras gula ngantip nganamat kai. Dok ha, Sim. Piat tak? Piat 5 star. Dok ha, Sim. Bang lu piat. Ulang jauh ngai ki ai. Juice ulang musok. That's good. I'll try. Ban pelong competition nak kau wei. Dah bertahan warna lam nak iki subscriber jangan akan ke hotel men penbam lang ti. Sisin ke sini mah. Sisin ke sini you. Kalau ada competition dah ni warna lam nak iki subscriber ni. Biang kata. Kan ngut tamur wei. Ama. Di shooting show demi ni dak ram duk sunan lejong ni. Anyway, ngan perhat bahaya ke ni. Dia sesuai komen biar ni, komen ke bebas tam. Bayu bun like tam, ngan saya lam, tama ngampat nangong ngan wani lam hani dak kumnu. Tamang saya lam IP. Ada so pahu kniat, kamar ben kepla kniat tengah wani lam pi. Mo, nak benda ki komen ke jong pi video komen maman kapot. Feels good. Feels good.
Bak ni kanya ka di ko kumbam. Ang kumbam, tetap. Kalau kumbam. Kalau kumbam yun lang. Kumbam dan jaksong. Masih yang gelas tandat pelat. Em ke jaksong kadang suka benyang ni. Senyang best lah. Senyang is the best. Good. Abang bu apul. So apul. Ni. So perlu. Masih siapa yang pergi video? Mahaban konsentrate nak abang. Kalau kabat kamera kami dengan nak abang cuk. So kamu merasa first time tuan ni. Abang tu. Sin number ha. Saya share my video per video per please share, like, subscribe.